Kasiti upol apostle Shaw Philemon. Upol unong sa bendi u Christ Jesu, but u Timothy u para jongi. Ha u Philemon u heba iet, but u para bayi trelem jongi. But haka apia ka para jongi, but u Arkippos u para shipai jongi. But haka taka balang ka bahaying jome. Tolong kajing ai hapi, but kajing sok na u blay kupa jongi, but na u Jesu Christ u bautrai. Nga ai ngu yu blay jonga halagas ngi. Daga bakan mau yume hakijing duwai jonga. Hapa yo sngaw syapang kajing iye jongme. Bada kajing ngej kabamedon shaw Jisu bautrai. Bat chikiru kuoj baro. Bakajing ya selok kajing ngej jongme kan yo long kabadon bor. Hakajing tip ya kababha baro kabahapi shaw Chris. Namar ngaladon kajing kemen. Bakajing pentingan shibun hakajing iye jongme. Nabalapan pengat ya kadoknod kita kiriu kuoj dami ko para. Nabakumta lang adon shibun kajing slur hau Chris. Ban hukum yame ya kata kabadai. Henday nakabanta kajing iit nakerpat panpan. Habang along kat upol uru temen. Bat mentaru unong sa bendi u Jesu Chris. Nakerpat yame nakabanta ukun jonga uenisemas. Ya ubang alakha hakini kajing kum jonga. Uba menshwa ulalong uba mento yame. Herimenta ulong uba mento yame bat yanga. Ya uhi ngalapa no pat syame. Ubalong kedoknod jongahi. Ya uba ngalakwa ban bat nga. Bana kabenta jongme un yo syakri nga hakijing kum ka gospel. Andai klem kajing ya kongo jongme nganom le ay. Bakata kaba le bha jongme kanam yo long kum na kaba le bor. Henry dalakamon skobahi. Nama le se nakabentang kani lapan klat no ya u katukat ni. Bamen yo ya u halakarta. Om kumumraw syu. Haray kam halor ya umraw. Upara banget bait. Kam tam hanga. Haray kabakat no tam. Hame hakado barhawutray. Namar katala da menyaw ya nga unong ya yo lem. To priang ya u kum ya ngahi. Haray lada ulale bumday ay yame. Lani ukit ram ay. To men kenya kata hanga. Mga upol nga tho da kakti ka jongahi nga ngan siw na oken. Banganam ong hame kumno ba mekit ramru na nga wat yalade hiru. Shisha ko para to ay bangan yo jingkemen na me na utray. To men penpenga da kadokno jonga hau Chris. Da kabasyanya haka jingko ngo jongme ngala tho hame. Habang atip ba men leru wat ya kabanga ong. Pat nalo kata tu men krek yang ngaru kaying basa. Namar nga kermen bada kijing dawai jongpi on a yang nga hapi kan. U Epapras u para basa bendi lembat nga hau Christ Jesu u kuble yeme. Kumju u Mark, u Aristarchus, u Demas, u Lucas. Kilok baya trailem jonga. Tolong kajing ay u Jesu Christ u bawutray jongi. Bat kamen sim jongpi. Amen.